ova zemlja mira i demokratije. Ja sam znao bolje ispraviti na sat uvijek, nego su sve revolucije ne stoje. Ja da sam predsjednik, prvo bi bila poštena. Ti si matore budala. I odjednom ja spazim. Dedudra. Can only be hinted at and never shown. Unlike any other thing, currently unknown. But I am actually there in every shot, if you bother to find me. If you... Petar Peca Popović je jedan od najboljih, najpoznatijih i svakako najpopularnijih poznavalaca rock'n'rolla u nekadašnjoj velikoj Jugoslaviji i njegov promoter u herojskim vremenima. To je nešto što je teško danas objasniti. Danas vi imate mogućnost preko interneta da saznate sve. Ali mi smo saznavali stvari preko naše kože, preko našeg ubeđenja, smo mogli da budemo na tom mjestu, da to doživimo, da nas to lupi u glavu i da nas to promeni.